Kajing simpor ban wan syak sumar kata hado ba anda kem kapor bat kajing sim ya kilat jing yarap kum ka Meghalaya Insurance Health Scheme MHIS tat hado ka klip mat ka bakhatdo kala penlong ka menteri beri kemi ka tanat ka koi ka khia ka Dr. Maisel Amprin Lingdo ban kentu jore ki nong song snong ban sim khia habakran sikilat pathai kubor ka khat ar tarik rempang arja arpsau ka menteri kala kentu ki pat ba bakinom ngej bi hakba penyes no ka Aadhaar card bat MHIS card. Kalau ang baki nong song snong ki depan sim kabu nomor ka MHIS ka yarap ban siu ka bailut kesan jongi basya sumar haki hospital. Kajat benriu jongi. Kabun bah kini kicing bam don jingnet. Kim don jingnet ha ka Aadhaar. Kim don jingnet ha ka MHIS. Tat hadu bandala pangcur ibahayen jong ketukayen. Tingi ong ye ki pai ba. Ka department ngaladep ong ye ki. Time and again ngalapan kan mau iki awareness keren syapang kata kipat ba kala kamsuk ingi mentaban register ya ka Aadhaar linkage kani katai kadon kandit ke problem katu seeding hakaba katu company ni hapan penkala community kidon katu ni kijingwit kijingwan tangba lada upat ba umle ya kata hakapor ukat uklan usad kan sedon ke problem da pilapang ngingi ong le ya kini nang baladawan kenu ke cimpang ne ke jing sya ban ben halor kenu kedukong lada pile lupa kan ba idon ki offline facilities ru menteri rang ba jongi urale chedeli ru ban keren ya kini balada kipai ba jongi kimla banle ya ke seeding jong ka Aadhaar kumnong ni day banle tingila ya keren hadali menta ko offline facility ru kala don kini kibalik le ikani galing ngilaya khana bat ngilaya don meeting ru bat ki tinga nganget ba ladaya trairen kan kanung don kacing rekum bakalong menta kibon ki kendong kendram ki jing bom sungtho ka department ka day menta ban simplifies ban pensuk ya kajing sutho jong kita ki messages ki bengi ayu pat ba ban pet bakanum don kajing artatin na kalian